Hey, he All India Radio, Aizawl ani Chanchinthar here to Silian Sangpuya. Lok Sabha MP Pusil Ro Sangan, Mizoram Postal Service Muang no Tukchung Chang Postmaster General North East 1 Pu Joseph Laurin Sailova Asoy Pui. Mame District Sunga Vokpol Shileng Zon Zi Omlampan Novin Vok Thia Pung Chozel. Sorkala Puchon Tun Hai COVID-19 Shikai Pun Chona State Pangade to COVID-19 Shileng Kokir Turin Chaktaka Malaturin Shiatir. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipaiten Ukraine ram hun nga thena mun khaddon an thunun to ati Lok Sabha MP Pusila Rosang and Min Khan Postmaster General North East 1 Pu Joseph Laurin Sailova chu Aizawl dak in puya pisat ko in Postal Service chungchang a thil poi mo sang sang a soi pui MP Pusila Rosang chuan Post Office ko tlang mi puin thil chi sang sang an in thon thin te a thlen harawanga har satna le thil poi engemo awm thin chu angai mo thu soya thil don mai turangai tlai taka alu thena wanga ti tur poimo thul phana te alo thin chu pumpel dan ngai tu a masona lampan atul hle ani ati Delhi le Aizawl in car ringo ta po thil thon kalmuang lutuk angai mo wangin amon na lai ni ngai Kolkata lam postal hotupa Chief Postmaster General West Bengal Circle hna po le kha zekin a thon to thu soim Pusil Rosang chon lengpui airport a cargo terminal omlo chu angai mo thule cargo terminal chungchang chu airport assistant director alo soipui to ba ka atulangin Delhi lama po bozi zela tum thu PMG ashil ani PMG thara pu Joseph Laurin Sailova point thilthon kalmuang chu angai mo hle ti soin tu na hian lengpui airport a cargo terminal omlo wangin bairo tim thilthon jongsong kalpuya ngai thule Aizawl sil chara ni khata thanga silchara ni khaddang an no dal le a chu Mizo silchara tanga go hoti thlennan kar khatte an hmang le a chu tiang ani wangchon Aizawl to Delhi po hi kalchak ngai na alom lo ti MP hrila hetiang ai chak tura be se chu Aizawl to kan hun to agartala to Delhi chu tiang tur chuan rom hana siam chho me kani a tun ai hen thil thon te po akal chak jok tura be se ni ti soin Aizawl head office huna hian bungrua lo thleng reng po Radio Lovin a chak theng bera pek so zar ani thuwa soibok ani thil thon bo chung changte parcel chunga a thon tuina da ni mi alo thil dangin lo thak kheng te po hria tur thina hemi chung changa po atulanga malak mek ani ti soin PMG Pu Joseph Laurin Sailova chuan lengpui airport a cargo terminal omlo wanga an harsane te hriat puya malo lak sak turin MP chu angen ngal ani tukina COVID-19 din hun hriat thar berami sompokon COVID-19 kai ti mu chhoni a arete satanga mu chu ani sample test jong za somko poko zinga za pakwa point pangan positive ani tundin huna chika to jong za thi noi ni sing ni sangre zathum somko pakhat ani a noi ni sing ni sang seri janga som seri pani enkol dam ani to a enkol lai za som pakwa omin mi za saren thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chu to za thi zani pariat ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga no chan to za thi somruk pathum anga chhut ani Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Lena Sailo chuan ramin ke pena thalai te ma khwa en na tur chuan sarkar kalphung budget siam dan na indel boldan te en non fo tul thu soi he thuini mena tramdil group wai conference voi khatna man puina soin Pularin Lena Sailo chuan Mizo te chu tlongai pole ko than uap ani wangin wanin tam tak omati a ramhasona turin sarkarin hmalak na tur aduan sang tele budget kalphung te chu uluk takha azir thule en non na siam that fo angai thu soya zirna lam mai pi lama thai chin lampo zau zok le chortlak ni tura mu mal taka kalphung fel fai tak siam atul thu soin YM member thalai te churu hlo la ka fi hlima ram le tham ta na ke pen turin acha ani Nashamuk Bharat Abhiyan Drug Free India Campaign Mizoram te chuan an chairman le Aizawl district board sap ni bok Dr. Lashia Zoleral te hovin malak zel dan turan rela rui hlo man sol thadlo zia inzitina konga malak na Nashamuk Bharat Abhiyan Drug Free India Campaign ta na district committee chu Nimin Khan RD conference hall chan mari an thu khoma malak to na te clear latin malak zel dan turan rel ani chak jok malak ani the nan sub committee sang task group sub committee drug prevention in school and colleges sub committee on near drug free village locality le Koshante ne sub committee malak na te zir honi in he huna hian college sang master volunteers somnga than chu ani thule zirtina pek ni in an thalai puite zinga ru hlo man sual thaddo zia te zirtirin hun an man thin thu te tarlan ani New Delhi chamek Minister Dr. Alal Thanglen chu department ma chhop thil sang bo join sarkar lai pe dor chun zoma Dr. Alal Thanglen a hian Union Finance Secretary Dr.
TV somana than chu office a mu in Mizoram State Healthcare Scheme in harsan ato mek chungchang soipuya Asian Development Bank ADB loan base mek Finance Ministry lampanga chin fellangai omte soilangin Finance Secretary hian theitop chua aranglama lo en feldan azon tur thuat stril ani Hemizo hian sarkar lai pu ADB loan boy pu tu ber pu Rajat Kumar Mishra Additional Secretary Department of Economic Affairs Ministry of Finance Office mule in Mizoramin Healthcare Scheme October ni khat sang ni sampakwa tang akal pui thole Mizoram cheng mi pui tam takin an chhortang kai to dante chipchiar takin a shrila har satnan to tele achin fel dan turte uluk takin an choi duna Additional Secretary hian longai poi mo in theitop lo chho pui atiamani Dr. Arlal Thangle na hian pu Sarbananda Sonowal Union Minister of Port Shipping and Waterways chu apisa mule in heta hian Bangladesh ne na Mizoram in sum don ton atana pu tipu munchi hova kumin April sang ni somni pani kha an soi ho to korpui chu atu thekamuk in kalpona tur leido turati chon hun alama mo de don wangim tuna tana lo man lai lok tur bungraphur longten naw mo ni thujiakin pusunawal ne na hina thena long terminal turpo atulang anga ma anu lak to thu shil bokani Dr. Arlal Thangle thuthen ho hi pusunawal hian longai poimo in shipping lam ho tu liante phone in abengala arang theng bera en fela Mizoramin aman thei tur tok longai to sakturina shil ngalani Dr. Arlal Thangle ne hen Mizoram House Chanakya Puria pu SCL Das Director General of Hydrocarbons le IOC la baka ONGC le oil exploration nama ho tu lian poimo tak te komin Mizoram oil le gas la ichu dan tur kumtam tak boy pui thin to ma se a hlotlin nal mu thei si lo chu a vei thua soipuya COVID-19 din munin are lam alo pan ta ka chuan ngor taka mathar la le tura somin arang theng bera atak ram thlena du tak me to ti geology mining changtu minister anina angina hril hloma a hran pai mi thiam rol omna team siama kumin fur pui ruatlak re hnuwa Mizoram geology le mining expert nen Mizoram ngei en hova zir cheng le zol turin ro man asiam halani Dr. Krishan Kumar Joint Secretary Ministry of Commerce and Industries le pusi vanaram sanga Economic Advisor le P Rinu Lata Director TIES le Pu Pravin Kumar Director Foreign Trade Border Hatlam Pangkhoitu te comment tun nai Bangladesh Minister Mizoram ran to tuma joint statement ano siam to rang takati hlotin chungchang an choi howani Minister in Civil Story le Indo Bangladesh border mun sang border hatte arang theang bera na tho thei dan tur ngai to ni se ati chu an ngai poimo sakleya Central Emperor Committee hi tun thla chung ya thu khoma Minister in Thil Thlen te hi ngai to chun som tura thu an da tur thu no shilani Mami district chunga vokpur shileng chuan ziom lam pan novin vokthia pung chho zela mamit khopuya vokthi om chho to in mamit HNVT sinche dani mamit khoppu ma hian vokthi zahni somret pasari om to ani ASF wangathi mamit HNVT department sinche den new mamit form chunga zahni som thi to in chim venga somni pasari luang pola som pathum bazar venga pali veng huna som pangale mar venga vok som paret athito ani hetia mamit khopuya vokpur shileng wanga vokthi omreng wangin mamit district HNVT Officer Dr. F. Vanalro ta chu mamit VC area pathum luang pol new mamile chimveng chu vokshilen na hun infected area main samthuma tanga thule om ma zong ata na lo puang to a veng dang pathum bazar veng hun ne mar veng chu ka le lam hian infected area puan tum ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Sarkar la puichon tun haya COVID-19 shikai pun chauna Tamil Nadu Kerala Telangana Karnataka le Maharashtra te chu COVID-19 shileng kho khir turin chaktaka mala turina hriatir Union Health Secretary Rajesh Bhushan John Heng State panga thei lekha thonin kar khatsung shikai pun chaudane positive rate enin Union Health Ministry ti tura pek sang te bozi thaturin ti a heti rai pu Bhushan chu ram chunga thathum chungin thiveza thi athniam char te soya kar khat liam ta chung khan tlem ten shikai hian pungsha ti soin main samni pasiri kar topa shivei mek singkha sanga za seri paret anom line nimin jun ni thum kar to ero singni sang khat sunga panga an punga ti a kar khat sunga sample te satanga shikai po za bial point panga pania tangin bial point paseri pathuma akai chawani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipai Ukraine ram mun nga thena mun khatdon an thunun to ati Luxembourg Rodel to tema hethui soin President Zelensky chuan vointhling an ram za somni chu Russia sipai then an opa Ukraine ram chung mel singri le sangret bial chu Russia kuta o mekani hati
thudan danin rase sipai thian Donbass ko chaklama Severodonetsk laktumin ngor takin be puyan thak mek ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Lok Sabha MP pusil ro sangan Mizoram Postal Service muang lutuk chungchang Postmaster General Northeast 1 pu Joseph Lorin Sailova asoi pui Mami District chunga vok pu Shileng chuan ziom lampan novin vok thi apung chhozel sarkar le pui chuan tun hai COVID-19 shikai pun chhona state panga te chu COVID-19 Shileng kho khir turin chak tak a hmala turin a hriat tir Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipaiten Ukraine ram hun nga thena mun khat don an thunun to ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu